It's exactly 10 minutes after 8. Msakade Nkomazi FM 100.2. Lengoba loyiva ke isuka lapha kulo muhle wase-MP esihloko sengoma sithi ga angathi ukuthi ngogogogo noma kokoko noma gogoko noma gogoko kodwa nje nginayo tasichazela kabanti ukuthi ngabe skip abo mawathi isuke njalo lengoma iqhamuke njalo lengoma ufikile endlini ekusakade bese ngisho nje ukuthi sithathe sixoxisana naye ke sibathi kabanti kakhulu kade nangabe kuthanza kuvulana nalugagasi lemoya Msakade Nkomazi FM noma nje uyaqala ke kusijoyena. Welcome to it. This is Nkomazi FM 100.2 Breakfast Sundays. Kuna Power K azike ikundleni texhumana is Power Mkhozeni bengilive ngasithi mungencede gigabatam nami ukhona ke MP live studio mfana ngithi ngicela uthathe lethuba uvusela kumlaleli. Sanibona nonke emakhaya ngilomuhlo wase-MP othelekile khona Nkomazi sibuya khona ngalethi godzini tabo na sport kepha lana kusekhaya ngoba sikuthanza kakhulu ngesupport nebantu nje laba influence kakhulu baphuma khona la Nkomazi sibonge na DJ wethu Power K ukuthi asibide sitokhona ukuthi sendelela interview sikhulume ngathi kabanti ukuthi ingoma iphuma njani iphuma nini futhi danko Wala le sibonile mfana kuma social media into yavela tiyachuma sathi hayi mana sesibathole nabantu naba ke sesixoxisana nabo njengamashida khona lana esifundeni saseMpumalanga kokoko na ingoma ke iphumile kodwa before sifike lapho leligama la lomhla wase-MP ngibani lo wakiye ngawasumuhle. What happened? Okay, lo muhlo wase-MP ne i-out nje bevele kungidume kakhulu ngalihlala khona lo muhlo wase-MP bogogo bebasinangikhula bathi yewona lo muhle Kanjani why yeah bathi lo mfana shothi nguye lo muhle la kule ndzawo yakasekhaya sebese yabanjalo wathi okay right lo muhle ngoba bakhona nabantu natela tibonga bathi lo muhle engosi kulo muhle njalo sebathi no lo muhle wakuphi wase-MP sekuba yi-1 ngilo muhle wase-MP selisuka njalo legama lakhona. Wena nyalo sengiyala understand then bese ke uyal-endorse sewusebenzisa lona nase-ke ungena emculweni professional. Yeah ngabe sisebenzisa lona. Ucela nivele ukuthi ngasho ukuthi bona professional okwenda umculo ngathi sada naleli gama ngicale ukurecorda i-record le professional this year nini nomnyaka lo wacala ngawo kwenda umculo. Kucula siqala ukudzala kakhulu ne then bese kuba nesikhathi breakthrough ukuthi kube ne-breakthrough nakukhumbula ukuthi kwe-breakthrough ngilokuthi sasebenzisana kufaka ikhathi ukukhumbula ingoma yabo Matiyo lodududu yemadloti bengiyimi manager yakhona ukukhumbule Chisa Boy 20 lo shana DJ Kiyo bekungiyimi management yakhona Moses le Matiko lo uthanza kucule emingcwabeni ukukhumbule 2022 beka management ngimi lo muhlo wase-MP nanyalo la ku Facebook sina 650,000 ma views alengoba lethi dumi lelo cule egcineni otsehle amabhasini sikene kukhanyeni ngimi lo muhlo wase-MP lo webhizi ngale production yonke leyo. Wena kutsala nibhizi musimadoda. Yeah kutsala sibhizi so then bese siba nema team lanyiwane njenganyalo le team lengihamba nayo i-team lenyiwane labafana labanye nje ngilele ngiphusha nabo la kule ngoma le khona lena sibambisene ne producer yami bani Santo because sithule siphethe le studio. Yes. All right then na ingoma iphumile mfana iphuma iyodwa isingle. Yes isingle then nayiphumile le single abantu nabayifuna le ngoma ngiyeva nje bayasho ukuthi labanye bayifuna kuyavela la kodwa nje before sifika lapho ukuthi nabayifuna bayithola njani besafuna nje lokuhlola ukuthi njengoba nina ngasi team madoda nihamba njani nihlele kanjani kune team ye hip hop kune team ye piano what's happening lapha ekhaya. Okay nyalo kule team lele siyisayina nyalo ne sithe sibafaka la kule ngoma le because labanye abatiwa so then batokhona kwatiwa abafuna under siyaba introducer then bangena tukweni ingoma leyi-1 bonke basebenzisa usabusabani i-brand leyi-1 so then after lokho sebadumile ngale ingoma lesikhipako sengikhani bathi umuntu nakuthi uyaculela abe single yakhe but bonke nyalo ba-under usabusabani into leyi-1 as a company. Usabusabani like it's a record label. Yes. Singayithola ke mani bangaki lapho. Ayisibaningana ngeke phela imanager ufuna yathi ngumphathi athi usi-14 manje nakuphuma athi izumbula lapha kumningi silapho 15 nibaningi silapho 8 so i-recruitment ihamba njani umuntu ufika njani how umuntu uthola njani sekasebenza nani singabona i-potential into lebalekile i-potential ukuthi nayo i-potential sho sisebenza utawubonakala funa usebenze kakhulu sitokhona ukubona thina ukuthi uyasebenza kakhulu ifana la Nkomazi ngilabantu abaningi sinakusebenzisa nabo siyababona ukuthi basebenza kakhulu
siba Alright. approachile just sisafuna ukuthi siqale siphushe le single lena then after lokho le single iphina siphuma yonke ifaka nenkomazi kakhulu. Lo mhlo wase-MP ukhona bekunene khona endlini tekusakata live kuNkomazi FM kanti ke sibuka na ingoma le shashale ephumile lethi go 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 sihloko sayo. Good morning Power K, ngicela ke ungibutele lamajito ke le gcawathe sitayibute ekugcineni le buthi ngibutele amajito ukuthi atholakala kanjani nani nani. Leyo sitawungena kuyo lapho ke siyabonga kaMandulo sofuna kwadi ukuthi amajito afuna kwa feature kanjani. Alright, lenye le khona lapha. Okay, good morning. Ngiyakubona brother man lapho ke nje angihlolela amajitheni nami ngeva mana yashaya. Alright, siba ukuthi ama bookings nandani kodwa sitakubona lokho almost after just nje sisafuna kwathi kabanzi noma kafishane ukuthi lamajita wona sipana njani. Mhlawumbe kulento echumana nayiphuma ke nayisingili mfana lo ifunako lofuna ukuthi downloadela yona itholakala njani? Lula nje sithe bese sikhipha ngomsombuluko then because inkomazi ine support lekhulu kakhulu sathi no asethi njengoba siqala ukuthi sicala interview yayo lengoma ngala inkomazi sathi no ayiveli iphume njenganamuhla iphumile nanyalo uvele uthi usabani ku Facebook uyakhona kuyithola uyasearcha ku Facebook uthi sabani then nakuma digital platforms onke emusic uthi sabani wena uvele uyayithola ubhala gogogo utayibona ilapha nje ivele inenyoni sekuphela into vele she's featuring Santo ngiyo nje leyo kunale team yonke lapha njengoba injalo featuring Santo kanti ke sesingaya kunalo mbuto nangilothi babafuna kunibhuka abafethu nabafuna kunithola bafuna kunifeature bafuna kusebenza nani nitholakala kanjani nasetingudleni tekuchumana ku TikTok usabani wena uyakhona ukubukela ama video lapho ku Facebook la ukuthi vele siphusha khona kakhulu usabani wena ngila itholakala khona kune number lapha ema bookings inumber yakhona i079 455 8718 MTN ikhona nje lapha ku Facebook nathi ungena profile ikhona vele ibhalile lapha la usabani khona utovule ubone le usabani uyi1 uyambona 35000 ma followers uyabona ukuthi ngithi lapha awumphinzele kafishane lapha kulento ekuchumana usabani wena ku Facebook na ku TikTok usabani wena but ungakakhulu gijimisa Facebook uthi usabani wena utovele ubone lapha na kune number ibhalile 079 455 8718 nethola ngiyayiva futhi ngithemba ukuthi nawe umlaleli ke webambile la khona gijima abahlalo phela lapha kulento ekuchumana ukuthi kuhamba njani. Ngikhuluma ngamajita mne akhona la sifundeni saseMpumalanga nasingabaphushi thina ngibani lo minute abaphusha gijima nje ushaya ama follow lapha ku social media utobathola khona ama bookings uvile lamajita ukuthi hayi afika i-team ende kube mnandi mfana ngithi mhlambe emava ogcina into lengijabulisa ngenkomazi sathi nasikhipha le ngoba lethi Dumi 2022 ngoba labanye bacala kuyadinyalo ne yathi ngokuthi ibese na 650,000 ma views yaqala ibooking yokuqala yayo yengoma yaba la nkomazi yakhombisa inkomazi ukuthi ine support leningi towards bantu baseMpumalanga so lento leyo ngiyo lengithi inkomazi ngiyayibonga ukuthi isiphushe kakhulu ngiphinze futhi nakini nonke lenikhona emakhaya singalahli ithemba yonke le ndiyendeka nawe na ukhona ufuna kuphusha le ndiyakho iphushe sitokubona nathi sitokusupporta sisho ukuthi no because siyayibona ipotential yakho ezinkomazi vele ngiyo le leaderko tukwe ma influencers eMpumalanga yonke siyabonga abakulele sakijima ke setolo la nasibone ukuthi kuhamba njani kodwa nje ngisho njalo nami ngithi ayi support ayibe nemandla ibe njalo gijima lapha kulento akuchumana lokuningi takuthola khona ayoba